dał pakiet. Mati dał pakiet. Doći ću ja. Pa evo čekam babu da babo se okrene. Gdje ti uči gdje? Eto, hajde. Hajde sine, ustani, lijepo mi se buci, Bajram namaz klanjaj ti, i mezar zjaveti. Bajram namaz klanjaj ti, mezare obiđi. Skupa određena sredstva mene Ismet Dervišević, Šahman Muminović, Medavija Heca, i Naja Mušanić. Ova sva sredska i školska i preškolska. Danas jako bitno malo da to da reklamiramo, vidite šta je reklama i televizija. Jučer čovjek Sarajeva došao Maksim Muhametović. Znači jako bitno to i želim da bi dalje ljudi pomagali. Djeci je neka na nama sad da ih pomažemo i to će biti. Sad ćemo bolje uzmite pakete, molim vas samo da telegram ako je roditelj tu da potpiše, znači da... Za ovi sve. Ajde, dođi ti ovo, Može. Ali potem potpiše Sačka je malo, samo snimi. Ajde ti, dođi. Ajde redom jedno. Imate slikaju, to slikaju. Aj valja ljubav s kamerom. To je mala vrijednost. Je tajna. Moja jajna, ovo će mjesto. Čak i mjesto. Ima oca, od babo, ima mater, ima ona.
To je ja, a mlada? Nije tu stara krava. Ja. Treće tele. Šef je prijatelj. Pa vem dessa Belma. A? Ele é Belma, mamma. Belma. Dođite vamo sve. Da ste potpisali za nalog, jeste? Teško je, gledaj gore, teško je. Neki za nalog ste potpisali, nikogo niste. Boga mi u buduće da šalju, ne samo sad. Hajde, slikamo te pa vratiš tamo, to je od braca. Evo ovako. Drži. Doći, mislim doći ovako. Eno seki. Može, dobro, uredi, evo. Uredi, dobro. Hvala, bit će gol da im bude. Evo, u mene. Ovo čuju, Jeldu. Je, Jeldin, jede vam. A i ti pogledaj, ba da ti prepoznam Mircu, jel? U mene. Samo, eto. Idem, sad, ti. Eto, super. 1 kroz 1 kroz. 1 kroz 1. Vidi. Hajde, dobro. Možemo sad. Ajde. Joj. Ima I love you. Evo Šele, kažem ukratko, otprilike šta bi još moglo biti pomoći djeci i narodu povratnici Nisaca. Prije svega da se zahvalim svim koji su učinili ovo što su učinili, znači su pomogli da se ovoj djeci pomoći Bajramski paketići, jer bez djece na ovim prostorima nema ni života, a sad da bi u buduće šta? Znači sve što je u moći ti isti ljudi koji su sad pomogli da sve što je u moći, normalno da ne otkuje sebe. To je najbitnije, da im ne bude preteško to što daje. Da ne bude im preteško, ali ja znam mentalitet našeg naroda nije njima preteško, znači svim tim koji su do sada, znači nije njima preteško, mi smo navikli to.
ako možemo da pomognemo i tako da ja se nadam i u budući da će Ne znam, evo ja mislim sam učiteljicama kazao da napravi otprilike, mada se zna tu neku socijalnu kartu ovih naših učenika pa da se vidi malo možda kome ne bi bilo loša ova siromašnija djeca da i novčano pomažu po 50 maraka recimo mjesečno ili što na takav način, znaš. Pa dobro i ono, ime gdje i porodice ide, ja znam, dvoje, troje. To isto je. Jer ipak lakše je jedno dijete. Možda malo udžbenike, šta misliš ti u tom pravcu? Ove federalne, bar nacionalne grupe predmeta. I to ne bi bilo loše da se neki udžbenik znači da ubuduće svoje kontakte i tako. Jer i to je sve pomoć. Jer ovdje se zna situacija da slabo iko radi. Znači slabo iko dolazi do novca i tako da ne znam šta da kažem. Ja samo mogu da im se ponovno zahvalim. Uglavnom, evo, znači dokazano je da se može ovdje da odradi, da se podijeli na jedan pošten način, bez gužve, bez galame, bez... To je bitno, to oni hoće. To je osnovno. Zato svi mene nije zaista zgodno, evo i kad novac ima nije zgodno to sve realizirati, evo valja to sve, evo recimo opterećenje, valja to popakovati, dovući, ali bitno evo da možemo to. Sunđe, ja te mogu iti par stvari samo da naznačiš u kom pravcu bi trebalo evo pomoći našu dječicu i naš narod u povratnim procesima. Vjerujte, evo zahvaljujem se našim ovim ceranima koji su u Americi i koji su pokazali svoje djelo, dobro djelo. Nije samo za djecu i za mezarje. Svi koji dođu u Ucasku vide sve jedno mezarje urađeno. I evo i za djecu, znači djeca se tako raduju, prvo se zahvalili Zulfi, znači spominju Zulfu, ali Zulfa ide preko tih naših tamo Bošnjaka u dijaspori tamo i pomažu mnogi, znači i Muhammeda i sve ove. A djeci kao djeci, znači ovdje kad dođe direktor jedan iz Lazinci, on čudi se otkud djeci tu, i kompjuteri i svašta nešto i razumiješ, evo, znači jedan direktor ne može da plati jedan telefon za Bošnjake u Ucasku. Iz razloga samo što je najviše djece u Ucaskoj, povratnika Bošnjaka, kad god spomeniš da ima 100 djece u Ucaskoj povratnika, on se hlupa i ne može da plati 20 maraka jednog telefona da priključi internet. Znači, sve škole imaju internet, Ucaska nema internet. To bi mogli na tome mogli, znači... Ima li telefonska linija? Nema. Ima sve, ali su isključili, nisu htjeli platiti škola je dužna da plati. Ima telefonska linija. Pa evo, mogli bi na tome malo odraditi. Na tome baš to da se malo djeca vide tamo sa našim ovim... To ja znam, nisam to zna da ima. Ima, samo neće platiti. Otprije rat. Ne, ovaj Bežić. A Bežić? Eto ga tu, jeste, znači ima signal, ima sve. Neće platiti direktor, a dužan da plati. Dobro, evo možemo na tome malo poraditi da se taj internet priključi i da ide na normalno kontrolisano, jel se odrećemo. Stvarno, zahvalim se svima i Šahmanu i ovome Ismetu Drviševiću, svim našim Meca, Muškić, Najlu i ovome Čep, kako, jel Čep? Sejfudini i otim, znači stvarno ti ljudi su mnogo naše djece pomogli. Djeca su mnogo radosti, evo vidite danas koji još Hajdar ima, da ne nabrajamo. Da ne nabrajamo, svi su, znači oni su se tu. I zaista ovo je milina jedna, razumiješ me? Vidiš da djeca, znači sva danas ovo došlo, ovo je... Jeste, pogotovo važno za Bajram, jer naše porodice se razvijaju u muslimanski, bošnjački identitet i bitno evo i za Bajram da se djeci malo radosti unese u srca njihova. Evo ja sam 9 godina vamo i vjerujte da nisam znao da imam ovoliko djece do jutra. Znate, nije se skupno lipu dva. Pa ozbiljno, znači nemamo tu neku bazu podataka. Koliko je ovo HR djelo, znači više je vrijedno što je se skupno na jednom mjestu nego ta vrijednost nekakvih paketića. I stvarno nisam znao da... A evo, hvala Bogu što... To je za djecu događaj, za ovu malu, oni su po prvi put ovdje među mnoštvom djece, jel? 100 i nešto djece, znači... Nema nadi opštine, nema. Od Kaldrimice do Gobelja. Komplet Lasinca 70 broj djece. 70. Česka 100. Ozbiljno, evo sa Efendijom, Nurdinom. Ja ga zove koliko 70, koliko Česka 100, ne moguće. A dođi ti mi vidi. Jasno nije. Jer ovo je dokaz da će biti života vama. Ako nema djece, nema ni života. Vjerujem da su mnogi zavidni čoveče nama, ceranima ovdje. Znači ovi što su našli tamo vani, pomažu našu djecu. Dođeš vlasti, bilo gdje dođeš, vlasti bilo gdje. Odeš kako vi cerani sve dobivate, to su naši cerani. Naši cerani pomažu. Imaju ljudi humanost, imaju dobrotu.
Zato ti kažem, stvarno, ovo treba ljudima kakvi dočekati ovdje kad dođu. Sa djecom, ovako. U cijelini mi smo humani, znači nema vidjeti gdje se nalazili, ali ipak znači uvijek postoje ljudi, oni koji pokrenu tu, To je to sigurno, ništa bez takvih ljudi, neko mora inicirati, preuzeti odgovornost na sebe, nema tu, i biti spreman i za rad. Preopterećen čovjek sa svojim poslom. Ali djeca, juče, evo 2-3 dana, djeca, Zulfo, mala djeca, u redu ovo znaju ga, ali ovo je čovjek, znači koliko je to određeno njemu? A jeste, hvala Bogu, ja kažem se ovako pozdravljati, ali ja bi sve za naš narod uradio, vjerujem. Zulfo, pa nema šta pričati, nema šta, djelo se pokazuje na svemu, pa djelo. Poslovi i ovo što je Ševka naglasio, jako je bitno da mi pokažemo ljudima da mi možemo ispuniti njihovo povjerenje koje nam daju. Znači da to oni što su skupili i što oni, znači ja ništa na svoju ruku ne radim, nego isključivo oni kako kažu to i to ima da uradiš, ja tako radim. Prema tome mi to možemo, a ako tako radimo, oni će i dalje pomagati. Znači, i drago mi je što je, znači, ta neka linija ograničenja koje zamišljaju neki, znači da to je... Da se mi ne dijelimo. To ne smije to. Da se mi ne dijelimo. Vršnjaci. Jel on izrašava, Ništa, samo sva djeca, znači sva cerska. Znači, buduće trebalo bi, znači, obuhvatati, jer za mene je cerska, ono što se kažu, Kasabe, pa do Nedjeljišta, do Rašela, to je za mene, to je za mene. To je za mene cerska. Da, to je za mene cerska i na neki način treba, znači ako se nešto odrađuje, da ne bude tako ovdje izrašava, znači da budemo u cijelosti, jer to će nas izbližavati, vjerujte. Pa to je snaga. To će nas izbližavati ako mi budemo govorili, ona je izgubljena, znači ili ona je izrašela, ovo, ako mi budemo svi govorili da je cerska od Kasabe do Ogobelja i do Rašela i do Nedjeljišta, onda mi možemo ići na utesu. Tamo gdje je sunce, tamo gdje su zvijezde, tamo gdje je nebo bez oblaka, gdje se čiste duše gnjezde, gdje se oči odmiču od mraka. Na tu stranu ja okrećem glavu, u te dvore glas me zove, sklapam oči, pružam ruke, pustim snove da zaplove. Sklapam oči, pružam ruke, pustim snove da zaplove. Ne bi sjala ovako jako ova moja lijepa Avlija, ja bi svjetlo zvao mrakom da te nije Alija. Ne bi sjala ovako jako ova moja lijepa Avlija, ja bi svjetlo zvao mrakom da te nije Alija. Slutio sam riječi, slutio sam pjesme, mislio da grijeh je da se ne smije,
Mislio sam nema ko da sluša, ima kako nema, sluša moja duša. Mislio sam nema ko da sluša, ima kako nema, čuje moja duša. Ne bi sjala ovako jako ova moja lijepa Avlija. Ja bi svjetlo zvao mrakom da te nije Alija. Ne bi sjala ovako jako ova moja lijepa Avlija. Ja bi svjetlo zvao mrakom da te nije Alija, da te nije Alija, da te nije